Mwanchi umurigeri wanongo kwariganito ya chakama ya yense masenchira y'ubwikiranu korwase county ya Kisii awaso mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati abagakora umuyega bwoko igorua ko mu Kibwogembo kobe municipality umurobe gosomoye gwabagwikiranwa nabarayi au korwase county ya Kisii nawe korwase serikali nene okwana chinga kiechyo arati nigabaga okwanira magendero au ayo arengete gukora ase county ya Kisii nigetambukiro boigo abamenyi bo mu Kibwogembo baba kogokera muno na kumugania umugavana arati kwene kyauna nagendere ko basira asensemo ya magendero muri keito Josephat Amisi na ikirana sayo na gutwariganira roboti urwa senchira y'ubwikiranu Omo Kibwogembo nigo nyarakobo ni wekerengo kyae na goikira kirie ke municipality iya nyarakobo igoro litiko lya rero kolengana n'umugavana we county ya Kisii Paul Simbarati na governor wetu wapi makofi ya Ogembo. That is the flag, a symbol of serious power. Bono nigo serikali ya county ya Kisii iseyo boraibwa igavana Simbarati irachikobe koenekia buna mache na bwigestima byanyale koba bikorewa asenchire bwikiranu imeyo mucho Ibwogembo. And I'm confirming na yura mache ga stage na romate now yakweba amachi muntu ndebwensi okole byashara chi hoteli ndotagiti macha ko buja se chicho chigete mo maiga macha ko buja kulero ndebwensi kwate byashara lazima afiksi ya machi na rule mutinyo yo mugima amachi bosa Osogembo twanze kubeka kimiti ngo kibale n'abatete nga barazima ba make sure estima ya abeire titaye cyabeire bachire aya kumeke wale shuanga nkobere abarai abanga banyarako bagwikirana asomo yegoyo nigo batoki getambukire ukikimugavana Simbarati yoko enekia buna anene ensemo ya gucha nero yanyale koba igotwara municipality ndagete goteba asante sana governor aso koro kyoko kwao nande buna gwatoyete chira ngankole ntole municipal ga Simbatageta Toge tigakira November. Nonye nabo umugavana Simbarati nigatebire obotene nibwe municipality yo nigo brachikoba okaenanwa ochia ase baliboka baranyala koba goikirania amaganio ekero emireme yanyale koba gekoraliwa bene omuntu oranyale koba manager process etali simbo korwa process ye no muntu oranyale koleta investors muntu oranya elbo nyomba aikatali mangana ngo no mochi ono munyasamete ose montoki ubwate network ono ntoko nyara kwa monto ndibens kureke nyoroga esengenjo nero kunyoma rutangai Omugavana Simbarati nigatabire omurobelyo bomubaro bw'abakori emirimo be county ya Kisii nigoranyara kobago koera so mutionyeyo na boigo oroboti rwa bene kunyara kwa uruko bwato kwa bwangoiga onyoro umuntu kururo sana ibi akubita umuntu esilani to konyoro mubitire liuga liomu igo audit egendrete ntugende kubara abantu baitu injenate beteke twatebete abande mbeo bawo kole county inganye te report yeli mbaye tanti abantu 500 mbeo atayiyo lakini bawo akabigende keke mushara mu wanje audit yegende boigo abachumbe kurwa ime county ya Kisii nigo baboriwe banyara koba kumubwatise gavana Arati elinda nyara koba wikirania chira nyara koba kuliera abamenyi anebe county ya Kisii na boigo siasa chebyama chinyara koba chikobe kwa kando. Na mimi nataka kuwaambia wale viongozi wenzangu ambao tuko na wao kwa bunge wananipigia kelele kwa nini mimi ninakaa na gavana. Waswahili wanasema fuata nyuki. Unataka mimi unajua ukifuata inzi itakupeleka wapi? Sasa mnataka sisi watu wa Nyaribari tuende wapi? Sisi tutafuata mali nyuki iko, si ndio? Siyo jamani ndio mudosi. Kuripoteri gataseni Kiandizi TV kurumu Kibwogembo ime constituency ya Mumachoge chache ime county ya Kisii